Wara dibattitu ta' 5 sigħat fil-House of Commons, il-membri parlamentari Ingliżi vvutaw favur emenda li se tittardja l-vot dwar il-ftehim milħuq bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Gvern Ingliż bi 322 vot favur u 306 voti kontra għaddiet il-mozzjoni li tpoġġiet fuq il-mejda mill-Ministru Konservattiv Sir Oliver Letwin li fost oħrajn talab lill gvern idaħħal liġi biex il-ftehim Brexit ikun jista' jiġi milquh. Fil-waqt li dan il-vot ma jfissirx li l-ftehim li sar bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Gvern Ingliż mhux se jiġi milquh, din xorta waħda kienet daqqa ta' ħarta tal-Prim Ministru Ingliż Boris Johnson. Dan hekk kif ir-riżultat se jkun qed jisforzah jitlob estensjoni oħra għal Brexit il-lejla stess, xi ħaġa li huwa saħaq ċaru tont li ma jridx jagħmel. I continue in the very strong belief that the best thing for the UK and for the whole of Europe is for us to leave with this new deal on October the 31st. And to anticipate the questions that are coming from the benches opposite, I will not negotiate a delay with the EU. Il-kap tal-Partit Laburista Ingliż Jeremy Corbyn issa qed jisħaq sabiex il-Parlament Ingliż jerġa' jagħti lura d-deċiżjoni f'idejn in-nies dan hekk kif qed jitlob li għal darb'oħra jerġa' jsir referendum dwar Brexit. We believe that ultimately the people must have the final say on Brexit, which actually only the Labour Party is offering. Today is an historic day for Parliament because it said it will not be blackmailed by a Prime Minister who is apparently prepared once again to defy a law passed by this Parliament. I invite him to think very carefully about the remarks he just made about refusing, apparently, to apply for the extension which the EU No. 2 Act requires him to do. Wara l-vot il-membri parlamentari konservattivi deru ħirġin mill-Kamra b'reazzjoni għal-vot favur l-emenda ta' Letwin, reazzjoni li kontrastat bil-bosta ma' dik fit-toroq hekk kif id-dimostranti favur referendum ieħor li kienu miġbura fiċ-ċentru ta' Londra laqgħu l-eżitu tal-vot b'ċabċib u għajjat. Kelliema l-Kummissjoni Ewropea qalet kif il-Kummissjoni Ewropea ħadet nota tal-vot li ttieħed illum fil-Parlament Ingliż dwar l-aħħar emendi dwar Brexit. Spjegat kif dan ifisser li l-qbil dwar Brexit ma ttieħidx vot fuq s-sibt. Temmet billi qalet li l-Kummissjoni Ewropea qed tistenna mingħand il-Gvern Ingliż biex tkun taf il-pass li jmiss kemm jista' jkun malajr. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.